twerekeze mu burasirazuba bwo hagati ahakomeje kuvugwa intambara kuva ku munsi w'ejo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bari kugaba ibitero muri Irani nayo igasubiza irasa mu bihugu Amerika ifitemo ibirindiro bya gisirikare. Hagati aho kuri ubu muri Irani bari mu cyunamo cy'iminsi 40 yo kunamira umuyobozi w'ikirenga wacyo Ayatollah Ali Khamenei wahitanywe n'ibi bitero. Mugenzi wacu Theogene Twibanire yakomeje gukurikirana iby'iyi ntambara adutegurira inkuru irambuye. Ngibi ibihe bikomeye kuri Irani. Inyenyeri z'ikirere n'ukwezi byimukiye ibishashi by'ibiturika, imiborogo y'abahunga irivanga n'urusaku rwabyo. Kuva mu gitondo cyo kuwa gatandatu ibisasu bya rutura byumvikanye mu murwa mukuru Teherani. Amerika na Israel bari batangiye intambara yeruye. Ibyotsi bituruka mu kibuga cya Jamhuri na Hassan Abadi Square byatangiye kugaragara, ari nako ibiturika byiyongera. Indi mijyi nka Isfahan, Qom, Karaj na Kermanshah nayo yagwiriwe n'imvura y'ibibombe. Kuva ubwo ikirere cya Irani cyahise gifungwa. Perezida Amerika Donald Trump yahise avuga ko ari igikorwa gikomeye cya gisirikare kandi gikomeje. Ahita asaba ingabo za leta ya Irani gushyira intwaro hasi cyangwa zigapfa. Israel iri gufatanya na Amerika muri iyi ntambara. Ibi yabyise umutonomo w'intare. Minisitiri w'intebe wayo Benjamin Netanyahu yavuze ko ubutegetsi bwa Irani butagomba kugira intwaro kirimbuzi za nucleaire. Ati bavandimwe abaturage ba Israeli, shimiye inshuti yacu ikomeye cyane Perezida Donald Trump kubw'ubuyobozi bwe bwanditse amateka. Mu myaka 47 ubutegetsi bwa Ayatollah bwakomeje gutera hejuru ngo urupfu kuri Israeli, urupfu kuri Amerika. Bwamenye amaraso yacu, bwica abanyamerika benshi, butsembatsemba abaturage babwo bwite. Ubu butegetsi bwica bw'iterabwoba ntibugomba kugira intwaro kirimbuzi za nucleaire zatuma bushobora guteza inkeke ku nyoko muntu yose. Muri ibi bitero bikaze, Ayatollah Ali Khamenei hari umuyobozi w'ikirenga wa Irani kuva mu 1989 yiciwe mu biro bye biraho anatuye. Yajyanye n'umukobwa we, umukwe we ndetse n'umwuzukuru we. Uretse abo kandi umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu Abdulrahim Musavi, umukuru w'ingabo z'impinduramatwara Revolutionary Guard General Mohammad Pakpol n'abandi bayobozi bose hamwe bagera kuri 40 byamenyekanye ko bose bishwe muri iminsi 2 gusa. Iran yahise itangaza iminsi 40 y'icyunamo. Trump ati urupfu rwa Khamenei ni amahirwe ku banya-Irani no ku banyamerika. Ati banya-Irani mubonye igihugu cyanyu, nimugifate. Aya ashobora kuba amahirwe yanyu yonyine mu bisekuruza byinshi. Mu ijoro ryakeye igisirikare cya Israel cyagabye ibindi bitero by'ibisasu, kivuga ko kibasiye ububiko bwa za misile ziraswa kure za Irani ndetse n'ibikoresho byayo byo kurinda ikirere. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Irani nacyo cyabaye umuyonga. Abantu bagera ku 108 biciwe mu gitero cyagabwe ku ishuri riri mu majyepfo ya Irani hafi y'ikigo cy'ingabo za Irani cyari kigambiriwe n'ibyo bitero. Twakoze iyi nkuru hari amakuru avuga ko abantu 201 aribo bari bamaze kumenyekana ko bishwe n'ibitero by'indege, naho abandi basaga 740 barakomereka nk'uko umuryango utabara imbabare wa Iran Red Crescent watangaje. Ni mu gihe muri Israel ho inkuru twayikoze bivuga ko hamaze gupfa abantu 9. Iran yahise irakara umujinya w'umuranduranzuzi. Perezida wayo Masoud Pezeshkian yahise atangaza ko kwica Al Khamenei ari intambara yeruye ku bayisilamu, by'umwihariko abashiyite mu mpande zose z'isi. Ingabo za Iran zavuze ko mu gihe cya vuba aha cyane zigiye gutangiza igitero gikomeye kurusha ibindi byose byabayeho mu mateka y'ingabo za Repubulika ya Kisilamu ya Iran mu turere twigaruriwe n'ibigo Iran yise iby'iterabwoba bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo ryashyizwe ku rubuga rwa leta ya Iran kuri Telegram, Masoud, perezida wa Iran, yavuze ko iki gihugu giteganya kumena amaraso no kwihorera nk'uburenganzira n'inshingano
inshingano yemerewe kubakoze n'abatumye habaho icyo yise icyaha cy'amateka. Yongeraho ko Iran izakora ibishoboka byose mu kugera kuri iyo nshingano ikomeye. Akivuga ibyo mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, intabaza zahise zitangira kumvikana muri Israeli ubwo Iran yatangiraga kurasa ibisasu bya misile birasa kure mu cyo yise kwihorera. Ibisasu byumvikanye mu mijyi nka Haifa n'ahandi muri Israeli. Gusa izi misile nyinshi zabujijwemo n'ibikoresho by'ingabo z'ikirere bya Israeli, nubwo hari bimwe mu bisasu byabashije gukubita Tel Aviv, kimwe kikica umugore umwe, abandi 120 bagakomereka. Ubwo ibyo byabaga i Doha muri Katari, mu murwa mukuru, humvikanye ibiturika mu gihe minisiteri y'ingabo y'icyo gihugu yavuze ko yafashe misile nyinshi uko bigaragara ngo zerekezaga ku kibuga cy'indege za gisirikare cya Al Udeid, cya mbere kinini cya Amerika muri ako karere. Ibiturika byanumvikanye muri leta ziyunze z'Abarabu, muri Bahrain no muri Kuwait. Turavuga intambara hagati ya Iran iri kurwanamo na leta zunze ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel. Ni intambara itazorohera Iran, ni intambara ariko kandi ishobora gushigesha ubukungu bw'isi nk'uko biri mu busesenguzi bwa Alex Nizeyimana, impuguke muri politike mpuzamahanga. Ntabwo umuntu yahita ahamya yuko biri burangire, kuko turavuga Iran ariko ibihugu bituranye nayo, Pakistan, Afghanistan, nabyo byari mu ntambara. Abantu ntibatungurwe no kubona hari nk'abarwanyi bamwe bashobora kuva muri ibyo bihugu baza byitwa ko baje gufasha Iran kubera ko wenda hari umurongo bahuje wo kwanga umurongo Amerika ishaka ko isi igenderaho. Hashobora kwinjiramo rero byinshi, n'ibi bihugu bifite ibikorwa byarasiwe bishobora nabyo gushaka uko nabyo byerekana ko bihari, nabyo bikinjira mu ntambara ya Iran. Ntabwo umuntu yahita avuga ngo irarangira iki gihe. Ni ikibazo gikomeye. Abonye ko ingendo z'indege muri biriya bice ibihugu byinshi byazihagaritse, ngo nabwo ni ubukungu, haba ari mu rwego rw'ubwikorezi ariko n'abajyaga gukorerayo ubushake. Kandi ibyo ntabwo bireba kariya gace gusa. Urumva indege zajyagayo zaturukaga ahantu hatandukanye, abahakorera ubucuruzi baturukaga ahantu hatandukanye. N'iyo peteroli rero tuvuga iva muri kariya gace ikanyura muri iriya nyanja kugira ngo igere ahandi ku isi, nayo ifite uruhare rukomeye mu bukungu, cyane cyane mu gutwara ibintu. Urumva nabyo bisa n'ibyahagaze, byanze bikunze mu bukungu biraza kugira ingaruka. Abakomeye ku isi bahanze amaso iyi ntambara, birasa n'ibasunikira ku gufata uruhande buri wese yabogamiraho. Gusa hari n'abigaragaza nk'abari hagati. Dmitry Medvedev, umwe mu ba hafi ba Putin, ati ibihugu byinshi byiteguye ahubwo guha Iran intwaro z'ubumara. Ubushinwa nabwo bwamaganye iki gitero, buhamagarira by'umwihariko Israeli guhagarika imirwano. Ni mu gihe Ubwongereza, minisitiri w'intebe wabwo Keir Starmer, ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ndetse n'Ubufaransa bose basabye Iran kujya ku meza y'ibiganiro. Tukivuga kuri iyi ntambara aho leta zunze ubumwe za Amerika na Israel bahanganye na Iran, Arabia yavuganye na Sheikh Ahmed Munyezamu, ni umusesenguzi muri politike mpuzamahanga, akaba anakurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwo hagati, aho twamubajije ese umuyobozi w'ikirenga Ayatollah aba ari mu ntoki, iyo yishwe bigenda bite, hakurikiraho iki, ese ubundi akorana ate n'ubuyobozi bw'igihugu muri rusange? Reka twumve uko yabisesenguye. Iran ni igihugu kizwi mu mateka, ntabwo ari igihugu giciriritse nk'uko abenshi bacyumva, ariko imiyoborere yacyo ni imiyoborere yubakiye kuri revolisiyo yo muri 79 mu mwaka w'1979, aho revolisiyo yaje ikuraho umwami wariho icyo gihe. Kuva icyo gihe rero muri 79 kugera uyu munsi wa none, ni ukuvuga ngo Iran yari iyobowe mu buryo budasanzwe bumenyerewe cyane mu ruhando rw'ibindi bihugu. Ni ukuvuga ngo muri Iran hari umuyobozi w'ikirenga bamwita guide de revolution, hakaba na perezida, ariko bakagira n'ingabo z'igihugu, ariko bakagira n'izindi ngabo nanone zirinda icyo bita revolution.
ubwo ni ukuvuga ngo harimo ubuyobozi twavuga ko bumeze nk'aho buri paralele, bwuzuzanya bute, buri muyobozi ubwo afite izihe nshingano. ni ukuvuga ngo iyo bavuze akenshi wenda tubivuge nk'uko abaturage babimenyereye, iyo tuvuze uwitwa Ayatollah mu gihugu cya Irani humvikana umuyobozi w'ikirenga. Umuyobozi w'ikirenga si perezida, nta n'ikindi ari cyo, ahubwo yitwa umuyobozi urinda impinduramatwara y'abanyayirani bagezeho muri 79. Icyo gihe rero uyu muyobozi w'ikirenga ni ufite inshingano z'ingenzi, ni ufite gushyiraho abayobozi bakuru mu gihugu, ndavuga b'ingabo, niwe urinda itegeko nshinga rya Irani. Ubwo ni ukuvuga ngo ni amahame agenga cyangwa ayobora iyo revolution, ariko nanone akaba ari we uhana amabwiriza perezida wa repubulika ku bigendanye n'imibereho y'igihugu, cyane cyane mu bubanyi n'amahanga kurusha ibindi. Ibi rero bituma Irani igira ubuyobozi nka perezida. Kenshi niyo mubona atari umuntu uhambaye muri Irani, ubona ari nk'umuntu usa nk'aho asanzwe, n'ubwo abanyayirani bagira umuco wo kwiyoroshya, ariko ubuyobozi mu kaboko bubarizwa kuri Ayatollah Khomeini. Uyu rero niwe utanga amabwiriza. Nk'ubu Irani iri mu mage, irimo kurwana na Amerika na Isiraheli, ni ukuvuga ngo urugamba rutangazwa nawe nta wundi. Nubwo wenda ubu turimo kubivuga, amakuru atugeraho kandi afite na gihamya, ni uko Ayatollah yamaze gupfa mu ijoro ryakeye, ariko nubwo yapfuye yari yarasize irage, reka mbyita irage ry'abazamusimbura. Nubwo bamwe muri bo babiri bashobora kuba barapfuye, bavugaga ko azasimburwa n'uwari umuyobozi nanone w'ingabo zirinda impinduramatwara, ariyo revolution ya Iran. Nawe rero mu gitero cya mbere nawe byabaye ngombwa ko abura ubuzima. Uwo yari umugaba w'ingabo za Iran, nawe yahise apfa. Bityo rero ubwo nibwo buyobozi twavuga. Ubuyobozi buvugwa muri Irani buhambaye ni ubw'uyu muyobozi w'ikirenga kurusha ubwa perezida wa repubulika ya Irani. Ubu igihugu cyagiye mu ntambara n'abo bita abanzi babo Isiraheli na Amerika. Buriya icyitwa imiyoborere isanzwe gisa nk'ikivaho, igihugu kijya mu bihe bidasanzwe. Buriya abayobora, kandi na mbere y'uko apfa yari basohoye itangazo bavuga yuko abaturage bajye mu ngo zabo bicare, ingabo zirahari zirinda ubusugire bw'igihugu. Icyo kintu rero ntago mu miyoborere y'igihugu cyagiye mu ntambara hari amategeko asanzwe atubahirizwa. Icyo gihe igihugu kijya mu maboko y'ingabo, ari nazo ziba ziyobora igihugu muri icyo gihe mu bikorwa bitandukanye birinda ubusugire bwacyo.